yi nkokọ omo se niam a omo de ye nkokọ ne bo aye den pa na so say ye nyina anim se covid-19 no ye ntohwe de omo niam nyina bo omo tiri so etu omo su ogu aban se senka aban kra input no omo de ye adwuma se poultry emo enuro enuani nuro e de wo omo no obete so kra mo anan kra ka odi anka aban wonku mo omo preko na ko won fa nche wo mpo ene nka ebe omo de pa nti omo de sede a omo de to aban nim no yare ya atweniti a eda mansa nyina ko mi covid-19 eba ye na lockdown eba enkran eni kumase no ede ensusanso kese aba ye adwuma no so a enye de ene sai se enkosia ye yino do mama mu ha nyina dodo na akọ enkran eni kumase takra de ena kakra nso so ekonof enso so yare eba ye no enkosia no entimi nko sede na ewo se eko kakra etimi koduru nso so no omonto nipa no entimi mfifie na omo aba beto sede ye hwehwe enti edru na wotwe bi ma wo sane ma kọ no a de omo kan de se ye mfa ne ma ne ma ye di kan kọ ye ne nko ye omo ntimi nton ye enti ekobasa in fact na ha adwen enti sese ya no wo ko poultry farms na enye wo wa se obehu nkosua bebre esanse nkosua no entimi nko enti ama adwuma no atosin biem so enuane a yede man kokọ no eno so ho ayeden amanfo afasa akwanya iso ede buo ni bi etotumu a okodwaman so ane untimi nto na wa ye aduane ama odi amankokọ anyamfaso enti de yesre ne se yewura amonfa mo na ne sifam na mpo ne ama ne yenim se dollar nko so sa na ba bi omokraba no so ye nyi ni se omo atum enim se e advantage bi na sa atonfo ejadefo omo afa omo de ye fasa akwan no so eno so emboa. This whole lockdown arrangement has nothing to do with goods. It's everything to do with human movement. And yet these security people were harassing the drivers, in some cases telling them to turn back and go back with their consignments and so on. So now that these constraints have been removed, we hope that, we think that sooner or later the market will settle down back to its original balance. So you have to bear with us that in fact, it's one of the main reasons why the government decided to end the lockdown, because it was having an impact on agriculture in a way that we never anticipated. We thought that these policemen and the soldiers understand that the whole thing is about human movement and not about goods and such, especially foodstuffs and food items like eggs and poultry products. Honorable Efuya Koto doctor eno wo cheche na dwene efa poultry farmers ya ha wo mo de eto nanim e wo bra wo kọ na probo ya eso na busiafo ameka